Meer momentum. Kom maar reverse, makkelijk. Zet hem in reverse. In second gear, Los die Robert. clutch. Los die clutch, dat hy terugloopt. That man look like they close the tires. Yeah. To the left of it. Ja, it does. Does he not use it? Dis why most people die tweede keer kom loop en hulle spin nie soveel as hulle wegtrek. Al die modder met tyres. Second gear, Robert. And the thing is that he's not using the Second gear. Ja, top. Goed foot. Go back to the Tweede toe gegooi daar. Ek moes. Ek het hom gevoel in eerste toe voel ek nee, hier is Die tweede raket. Ek het hom net gemaak in eerste maar ek moes ook in. Ja. Ek was eers hier op, maar ek het my wiele begin spin en ek begin lift op en 'n bietjie En meer. ek het gevoel toe ek begin opgaan sê ek, my spoed is te stadig in eerste en ek Nou kan nie kan vinnig jy second wegtrek. Daai wonder ek jy change. Go 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 go. Oh no. More momentum, Robert. Reverse. Start in second gear, don't change gear. Nee,